Baby obi a odi ye adwuma bia so ye kwani so ye driver ni so ye mate so ye dwadini so ye presenter wo ye teacher wo ye doctor pharmacist baby bia wo ye adwuma bia ye mehu nyina happy May Day and a happy Workers' Day. Bibia nya find ye but ye won kwan de ne wade isas nyame na ayesa ye mo acha no pabede de akwasi insia no pai ekomo bebre no e bekọ online akoye stories egu online do online afi manjo online any other online portals ye bekọ ne akotwe nsebo a echa egu enanso amafo edi wa wo de be hwe mo nyina happy birthday no chi ye kwa nyina ye betwa behind the scenes munta ehu ye obenhu aye akwasi nsia omahene kwabena asante afia bankwa tabaklo anochi waba sewa ye na na hu ye e wo TV ne so saa wallace wom and de surprise bi kura sa okra de editwem and sports no fireman akasa mu e wo so songo countryman songo nakasa mu ejina mu dendende pa no pai e wo Badwam sports it's nadaje ene so ye kwem mesa bie kwan atum no watimi afre wan na ye adwuma bi wo ba bia opeso obo na baso enye da bia na ye be frɛ be criticize nkrofo yi ade na so ani a ye mo mabaso ye nhwe mu enkuran se na bia awfo be ye asuade no masua bi ade afri mu ezbe bia o ma ne so atum na so atimi afre obi a wo ye adwuma bi wo ba bi se bia ye assemblyman se wanka se bia mekaka bi kura wukunu ebukura na bia wo ye adwumaden ade bua efie wishing happy Workers' Day and akonya dem ya be biere sa akonya nyina edema eti the program no air title ahosepe ewom sanso ene ebedi apomne ho nkomo na no achi akọ mpensem ni pafo bedi nkomo e de ahwe apato kese e ba so NDC amyokomu wona epre agina bi wo nyina do madika ka jo se ne ye de kaba no ebechiri efie ha nyina wona ye adwuma behind the scenes camera for sound light control room makeup for omo atwie so mani kama pa atoso na atwie anim ye betwe nyina ma wahu nyina sampa amafo so ba ahomache de som seya ebi kura beja ye dem ho ati so keke betwe mu nyina ma obi ehunu adwuma amafo so eye ewo fidie mu ba quickly yanko adomonline.com na ye hwe nsemu a etwagu ewo hodom. We say minority takes on cocoa board after Mohammed's claims on cocoa sector. Ejibe kama mpenda da John Dramani mama. Na uchi etwa mu na betu ja se Ghana ye cocoa ejman de say enwu kura egu awie. Cocoa board for the krata pia bonten e be kire the sans map John Mahama kan no. E ye horodo brada sem e kontompon sem no kura baako sei enim. Eni kwasa Ghana for e so mpenda da John Dramani mama so. Emo chantro atrogu Ghana se aban enwuma eno na minority so ababonte dom kuma mrashe jefem so de krata ababonte be chem se omle adanse tai ne John Mahama kan no echi omo akire baabi a nana adodan kokufo do MPP abembe fa baabi a koko esi o Mahama pensom ene baabi e ne atete ababedu soko adomonline.com wa wenya bi akenkan ehonum. Your love is timeless. Davido celebrates Chioma on her birthday. Eti Davido ne yire enso hu asem Nigeria ni alata for 70 yebe komo later. Many banks facing severe financial crisis ato force minority leader enso na e kan say adomonline.com say sikakra bia odru a owo Ghana hanum bebre huna mane pa bebre teso omo teso ankasa sikasem wa yede am say anhwe bedumre bi no o sika da bank na so okọ so okọ akoyi anhwe bank ni nyes kale ma because bank no akwa onye hiem ni nyina firi amamu osu sambo ne ananado dan kogufado esan wo Ghana for so Ghana for je on ba bia enye ato force minority leader na e kan say yem thousands join Alan for a Drew Woso health walk enanu me da na nya asem ketwa e won krampompene mantemu John Kojo Alan Chirematen, former trade minister, former Ghana ambassador to United States of America. And what trinity as a preman penny dibre ewo NPP amyuko mimene de chamu and na odi a dom pim enim and when we apomdi anamo truye nyina ayese Drew John Alan Kojo Chirematen eso. And ye na chitafo a church mu se wohwe se na NPP amyuko ye show monema efri afia pem ahonkro ayokro mienu from 1992 eba 1996 amyuko na ntimi enim kunim
na adubwa ejemu edema John Ajekunku from obra mo call enkunimdiem ema enkunimdie koma kufuo na efiro na MPP fo ye nhye se John Kufuo wi a ose ye dane ebekọ abato de so yempekọ befa so a ebedi nana adodan kwakufuo ado ensem adodan kwakufuo ado wi ese yakufuo na kasem nkogina ba bi eka se owi a aduru alankyere maten so etieno ne aduru woso no eto mfi se John Ajekunkufuo enyane de awie nana adodan kwa akufo ado so enyane de awie and this are the trinity na uyi adubwan Nyankopon fa ne kra ensiem na oka na nkomo ye enipa na nkomo prema mpene di bre ewo MPP amekom no se uyi adubwan no esi nchen ya sa nipa miensa aka mu nyina mte ase no kufu awie ne de akufa ba awie ne de in 2025 7 January so owie ne de adan adu John Allan Kojo Chebate so no work na omukọ ye ti nipa pempem ekọ no enye asem kuma akura na local is anti-LGBTQI bill. Withdrawal of investment threat will not deter Africa. Backbin. It is Speaker of Parliament so na ekasa ne say wanya ne tie se abrofo awodro kuo ene na mo ka se abibiman anye se bitumutumu ene supi antumu a emo omde ma abibiman no obete so ba me se me fa mo faram kra da bia musika ma ekra ye hunu ne ye na sika na hye se susumbo na mo di sika na chi o ba bia kasa o akasa pa abankins force man backbin. Speaker of Parliament na meka no wasebe. Speaker of the 8th Parliament of Ghana. And I say abafon fo bisike krom fa. Se tole bi se crackers kana un kwes ka me fa so na hwem ekọ se sunsun bi diska na chi o. Ejo so mo fa ma yo munya hunahuna no. Na enye no mo kan ti me yesabi o ya tena hanom ne ya gi tumutumu ni supi atum. Se entena se nya hwa ma oba ko fa no yonko ba. Se sebi pese me no tena se me yire. Na medawo so si entra se hwema bema nkofa no yonko bema kwa brane nyina no yonko bema chi mon tutum o si abra ma abusu emamu mema abusu emamu ensi ti ba me sabra fofom si komfa obo forma de eti adomonline.com eno that fa fa me come enjoyonline.com ni enhwe ni etwagu enso ewo eho no enjoyonline.com so the minority takes on Cocoa Board of after Mohammed's claims on cocoa sector. Tiyako enumu anti-LGBT yapko enumu. That time patrol kosura kame. Okay. It's time for a serious discussion about how we can support our local banks. Dr. Ato Forsin, minority leader, and when so different ya manjo line so ere abano sesebio conformation come say kro ebeboa. One ne yire ne man abusua na sifo nyina so etemu bi. Etibra ewe de se wo bisa na kufa de bai wa tutuni mayen basa magana ekwa ehuye hia mu pa na za to force simpani waka sem se achia emu yes ne kasa mebo de nyina se nyina ka obom se buamu ade ba ko ne e ka tripa mu a e betimi anje Ghana banks na ewa anom no etu asem na ewa police brutality on the rise in Ghana. Amnesty International country director so ne kan say him se konya police for fa so tete bamfo no pejana pejana sa ade bechi ade be sembia bet se police ni akunipa ade chi ade sembia na police for tutuo because om kutatuo ntu ya be bon o ye ne so de be bon. Amnesty International country director of Ghana and eka they say 2 bodies recovered from Volta Lake. Okay. Sudan crisis, air strikes and fighting in Khartoum as truce collapses. It's unfortunate for us. Ghana for now Sudan no. Dudu na de abampen for through Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration Adom yetimi eyi omu nyina e de efro but ne yakoso e wo Sudan enso eno no say afedie se ne ntokwana no ayede no kopiem e wo Khartoum portable one mu a ejigua ne sabat nyame e be kirem. Piak urges government to speed up development of petroleum resources. Public Interest Accountability Committee for and so asem quick mama wager dams play to begin anytime soon. Ghana Water Company Limited so na ebo amanfo ye tibe wager sutade no ekoko ese sene nsu ahya ase na se egugu na egusu a egu ne bem no wona ti sampote mo no hya ase ntu omonfo esa se enche kro betimi abie sutade no atum ye bie so tumu a ejapade esen edan be sen emfuo be sen etu atim potem obi a hya ase kaka wani
hunu baabi abekwa akọbọ onwadwa esanse se ye koya o metimi abie no ebre bia esanse sutade no ya na eyema ede ekoya na eyema edekom. Sperm donor who fathered 550 children ordered to stop. Esade bia ba wi ase a chese o pese sperms ye wo mu no etimi wo banko ade etimi donate na ye de ahye mfidiem ni aka oba bi nso de asiani na eba efremu aba na esi abrante baako ono wa donate sperms a ma ye de awo nkwada 550 ahenum ni aduenum 550 empenfo aka chenso wonyai mo donate sperm bia biem baako fo ntimi ntena wi ase ngo 550 sa baakofo edoso dodo eti eno so en but udonate ya maska udonate ya maska pa sperm donation no ska wom pa meka ni sa no ska wom pa udonate sperm nyame ye wadom na nya ska ni bi donate bi de mana ojim se okoko afu anu ate asim no because oda bi ebe gugu so oda bi ebe gugu so because o say make sure say won so no why fine. And now, before Christ said, so Jitum Christ will be donated. Nipa na be donate ama no. O make sure say from the time now, you better to work. Come as a sperm be ready no. Obe show be di because if you eat well, or sperms eye kama. Enti sperm donation ni dey. Ahoto ni sika ewo menka fa na da menka se koye. Menka se koye. Enti ba na me chone say sika wom. U donate sperms a sika wom. U donate ya so hunu ba bi so u donate di akọ so sika wom no hunu ba bi because we nya aba na donate di ama no ena sika akọ wo kamu o enya aba no aka so wo twa ma IMF abansa na wo twa aka we ya nkra nyame adu akakra wo musem na nso bibi nti won kru no sperms entimi ngo ba nyame awadom abamu osi nso ubo yuma fifre shawo it will no sperms the top from obi botra ya enta miensa on ekono ba brante ba kwa donate am ya won kwada 550 nyampen 24 aka chance wonyai saade no wonyai ti ya two hospitals e wo amama odo nyina afo se sa nipa no oba se obe donate sperms am obi a enye biem ye ba akofo ntimi ngosa bebre nkwada 550 enta wom ahina sa wom ni nyina brante yi o sperms de se kapapa odidi ye oye exercise nye ba bia no call faka onante to so yebe na onso eku enim ntele director na da hodom no se meka se director be ma ye di wo ho sa mekenkan ekonom ni se do be bia makenkan food details ne pe abwo hu oh da mpacho mon ko da na yes I go back there search for story no nti story no na da myjoyonline.com myjoyonline.com sperm donor ya wa donate am ya won kwada 550 nkwada o this one what told me or your father of many nations because o hwehwe mu akenkan story na amama odo be se aduasa na abrantie ne ma wo so amama odo but because you say nipa o donate sperm ne ma no twia ne ka contract wo huntim kwala ne nya ne dia despite say DNA ebe confirm ya che say ampa oni nkwada no DNA nyina efa no but enkrata da ho se u donate sperm sa ebe firim ba enya wo dia ti abrante ne wawo e no dia ma amanfo ono so nyankopon dia hye ne sa ya wo ye de boa adasa eso eno no enam ne sunti yesi aware bebre na eseyin agina Adarma. Okay, it is an American. A Dutchman suspected of fathering more than 550 children worldwide through sperm donation has been ordered to stop. The man named Jonathan, 41, could be fined more than 100,000 euros, that's 88,000 pounds, if he tries to donate again. I don't know. Cause what this kana what this I say me sorry this one no call I say yeah escafo on ya meaning na dini ye kwada 550 ni nyina yesi mu be se 480 escafo ma say tom ya mu face kana ya hwe na maame bia papa bi o ma ne ba ewo ahinasa oh ene tso akwa ne dem o Jonathan e so ne dem
Jonathan 41 years old, or a millionaire. When you say yasra, only is of this cage, but unfortunately, so dear Grace, you have a 88,000 pounds. Dear Grace, you have a 88,000 pounds. That is 100,000 euros. Because, and Benford Pesabako for base, yes, yen donating young Treno Cracker. See young one shasa, sis man, as well, but some said, yeah. A be hard in the say that about young question. Minye myjoyonline.com na fe mi mia homa ntum na amanfo ntimi enfre wishi adwumafo happy workers day. Okay, enti gunman kills 5 including child at Texas in home enyanwa America brochimem etuoto sa America etuoto answer sa da bia de cha de say so bobotu answer botu enye nya kwa na report something illegal mining is becoming prevalent that communities are accepting it elembele DC and correct LMBL DC. Only a one called you say, or galamsey no. Obe su. On an per Obama, your better news fast. Now, Chue must say, said your court, your manta moi. Tima Fona Casadia to me say galamsey any day. Ye two and say ye two, ye two and say ye two. It's also the I don't know. Eti, these are many other stories, and I call myjoyonline.com. Warnum. Send a man for near bro sperm donation procedure no nwanwa so sperm donation procedure no e de aye dan o de etimi wo ba enya say yes be donate sperm to be no ti ani etwi aka o say make sure say e betimi a fertilize e betimi a wo ba nya sperm bia na sperm san so tobe no nya no bi ka tick sperm